umva hano ukuntu byatangiye. Reka rero hari zo ntera ntari kwerekana hano bitari kugaragara neza. Cekinga hano urebe. Urabibona? Hano Juri yaramubwiye ngo mubare mureba baskama. Urukumva? Juri UK is contact. So you at my contact kabisa. Bebe Cool yari yagiye kuri umupira mu Bwongereza. Urukumva? Uyu muntu amwandika yita Mutesi Jori ahita namuherereza ifoto amubwira ko yari ahari. Amwoherereza ifoto ya Jori yari ahari nawe. Urukumva? Aramubwira ngo it's Jori, happy new year. Urukumva? Amwoherereza na video. Iyi video murayibuka? Ya iri ku Instagram ye. Mukobwa servidori. Huh? You see? Warebye? Dear Bebe, welcome to Arsenal. Please click on the link. Activity account confirm. Jesus Christ. Ibintu byose ahubwo kuvuga ngo ibintu bakoreye Bebe Cool urumva ubundi aha niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye. Aha niho bagifatiye amatwi. Bebe Cool urarangiye. Bebe Cool urasebye. Chat ko zibaye chat hano. Godfather icyo mvuga cyo kare kamanuka. Buretse gato. So Bebe Cool hano ntabwo icyongereza ari cyamutese Jori. Ese Godfather reka Godfather reka tubesere. Umuntu muri ko muravugana ibintu nk'ibyo ngibyo muganira kuri WhatsApp niwe akurondera canke niwe umurondera? Jori yamenye gute ko Bebe Cool ashaka gutwara umwana wiwe? Kubona ari we uyu mujori wo kuri tema ari we yatangiye kumwandikira. Jori w'Ubwongereza. Jori wo mu Bwongereza hano niwe watangiye kwandikira nde? Niwe yatangiye kwandikira Bebe Cool. So nimwitegereza rero ahangaha Bebe Cool nuza kura muri izi conversation zose ibi bintu biri ahangaha urimo kumva ahantu nabonye ko na uyu Bebe Cool nawe ari kigodi just uraba n'ukuntu yahise yandikaho nimero yiwe ngo Jori UK Arsenal Stadium. Umuntu nka Bebe Cool neza inkandagira bitabo. Ariko uyu muntu yaramutetse kweri. Uyu musikama yaramutetse bro. Ntabwo nta n'ubwenge burimo hanga nawe ubwawe umuntu akwandikiye ko ngo ko wahita ubona ko ari scam. Ahubwo ngira yamupima ahejeje kunyura umagi neza na neza agahita amwohereza message. I'm telling you. Nawe ubwawe umuntu yakwandikira SMS nk'izi ngizi zose wahita ubona kari scam. Bebe Cool si umunyamahanga no muri East Africa. Just nawe bishiremo ubwenge no muri East Africa. Shaka kumbwira ko atazi ko Jori aba mu Rwanda. Cyaramanje kiramukaresa bro. Cyarabanje kiramukaresa. Urimo kumva? Kibaze ko scam ari shiti ya teta. Bro,
abatipe uyu mutipe barasanga ataraba na UK yibereye mu Bushinwa kandi umuntu yamutuburiye ni umuntu amuzi 100% amuzi cyane afite nimero ye iki ni icyongereza cy'abagande, uyu ni umugande. ya Noneho se uretse gato, noneho hano uyu nguyu yaramubeshye ngo akora akazi, reka zurebe, yaramubeshye ngo akora akazi ko muri guverinoma mu Rwanda. Give me a second. ntabwo bigaragara message ahubwo zirane Reba hariya hejuru urukumva, ukuntu yanditse I do government. ukuntu yanditse government so There is a government at Rwanda. High commission here. Then also I am ambassador visit Rwanda. So we Jesus. Bro, umuntu wo muri East Africa ibi byane uretse gato uyu munsi ko yafashe Mutesi Jora mugira brand ambassador wa visit Rwanda bro. What the fuck? Debera man. Jesus. ahubwo be kuba bamutumushije mu ijisho I swear So kuri kw'Imana this motherfucker debera. So reba iki chat noneho byonyine approach bro ni zina ry'Imana ntago Mutesi Jora yakwa approaching umuntu gutya. that's not possible You will never. no niyo yaba yundi umuntu wari we wese Godfather atari Mutesi Jora wahita ubibona. Come on, debera approach. nta muntu ya approaching umuntu arungika ifoto deja icyo nzi cyo Mutesi Jora ahantu ari yatembagaye yasetse bro, uyu mugabo aransekeje kabisa. nta umuntu asobanutse yandikira umuntu agahita amwohereza ifoto direct nibiba that's why the guy is very stupid. Ni kicucu kimwe cya mbere kibaho ahubwo ziriya Twitter zose yakoze agenda azifute ntasabe n'imbabazi kandi ntasabe imbabazi Jori wenyine asabe n'imbabazi n'abasomye tweet. Asabe imbabazi n'abasomye tweet ni ukuri pe kandi akubwira ko ari bwatangiye kandi ibi ngibi yabikoze ngo ku neza y'igihugu cy'u Rwanda. ubwo bamurabe neza yarwaye mu mutwe bamufashe hakiri kare. Arakubwira ko yabikoze ku neza y'u Rwanda ngo n'uburyo akundamo Perezida Kagame ariko Perezida baragoye. Bebe Kuru ngo yabikoze ku neza y'u Rwanda kugira akingire ntihagire abandi bibwa. No. Edmo, come over here. No, this cannot happen. Even we can see this conversation. So the people who knows Jori ntago Jori ari kuri iyi level man. Ibi ngibi nuzi ntunabireba. So Bebe Kuru, we done with you. Waravangiwe kavuki. That's bullshit. Uziko n'abandi birirwa muri tap uziko na delivery from Kabuga itaze imeze gutya. That's bullshit kabisa. So people, ndatekereza ko ngize screenshot zaje tumenga kuri TikTok. Ndatekereza muzibonye, hari ikindi mushaka kureba? Reka dutegereze nyine nabikomeze ariko sha nimba munavugana umubyire rwose ko umva agenda anywa amazi birashira. Basho uzuko yamuriye miliyoni 100 by'idolari. Miliyoni 100. Oyayi. Ubu ko turasekera ku miliyoni 100. Ko nikanzemwo reka tuvuge ko ari 100,000. What? None
none se ayo mafaranga yohereje gute kuko uko biri kose nimba ari miliyoni 100 ntabwo yayarungise kuri telefone yaciye kuri konti ntabwo byumvikana ayo mafaranga amafaranga ni menshi Kenzo oui amagambo yanjye ndi kuya withdrawing inkuru ziri gukomeza kwisuka umva Godfather buretse gato uburetse gato y'amafaranga ni menshi ni $1,000 yes nabyumvise buretse gato hari video za Serena live bari kumye Jesus amakuru ari kungeraho Bebe kuru ati ntitaye kuri Zuena ni umugore we Godfather kibikavyo ndi kukubwira ukuri ngiye gufata ku muziki ibyo bambwira ibyo mvuga mpamaga utumva so mwemwiretse gato mutapinge screen ntabwo gifunze live ngo n'amavideo arajya hanze bombo clat aha nje namaze gufata uruhande kandi ntimumva nanjye ndi ku ruhande rwa Jory ariko ze bite byawe niyo yaduhereza AI igitsina kiri mu kindi hano ndi ku ruhande rwa Jory umva ariko sungura kumva ibi ayo wese buretse gato aha ndi ku ruhande rwa Jory yazana AI babikora bate nje ndi ku ruhande rwa Jory kugeza nyine umpaye ibimenyetso bifatika ariko kubyo turi kureba hano n'aya machat urimo kumva byaratangiye gutya niki cyongereza ndi kubona sha urimo kumva nta kintu ni kimwe na kimwe ndi gufatamo nta kintu na kimwe niki ndi gufatamo so umva rero ngo izo chat ni umuntu ufasha Jory ariko none mfite impuguke shaho hano hari impuguke so nukuvuga ngo ngiye ndabwo kugeza aya masaha ntago Bebe kuru ararangirayo turamutera amabuye mpaka Bebe kuru azanye ibimenyetso bifatika amashusho barahuye bifatika miliyoni 100 z'amantuza no kuvuga ngo muri miliyoni 100 miliyoni 100 ibihumbi 100 by'amadolari ibihumbi 100 by'amadolari bivuze ko